رسول خدا عليه الصلاة والسلام ده حديث خدا وهان بشر لموت قبيلة أيسر من موت العالم
مرنا قبيلتي 2000'den fazla da şu anda kız ve erkek öğrencilerimiz var. Bizim çoğunlukla öğrencilerimiz şu aşamada ağırlığı kızlar üzerine ağırlık vermişiz. Yani kızlarımızla medrese usulüyle, Arapçalarla, nahvıyla, sarfıyla beraber, fıkhıyla, hadisiyle beraber okuyup normal bizim bildiğimiz medrese usulü, seyirlerimizin de bildiği medrese usulü icazet törenini düzenliyoruz. Bizim asıl amacımız medreseleri bir araya getirmek. Medreseleri bir program çerçevesinde eğitimleri sürdürme imkanını vermek. Yani biz bu işin sadece hizmetkarlığı yapıyoruz. Organize etmek, eğitim müfredatına yardımcı olmak ve beraber hareket etmek. Yani gönül isterdi ki her şeyi icazet verdiği zaman, öylesi ilmi törenler düzenlediği zaman beraberce büyük bir alanda herkesin katılacağı bir şekilde olsaydı. Ama maalesef inşallah biz konumlara geleceğiz. Maalesef şu anda öyle görünmüyor. أمانجي سرود اتحاد علماء سيداي ملا أنور فارقيني جبونا كشمر بحثا اتحاد واتفاق بكم أم سيدا دعوتي ضاد ميكروفون بكم كركز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلا وأنتم مسلمون ولا عز وجل ببرا والنمر إلا مسلمان olarak ömrüm. Yani kalkaktın, cehd ve habata fasad bakın, hatta o dini İslami Müslüman olarak ömrüm. O kadar ayet-i kerime devam ki وَاَحْتَصِمُوا بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَانْتَبِذِي بَنِّ خَلَابِ دِينِ خَلَابِ كِتَابَ خَلَابِ görün. O cehâzi nakatın. Cehâb nakatın beni Khada Azze ve Celle emri Khada cübü vücûbeye. وَاَحْتَصِمُوا emr ma'lum kitab-ı usul-u fıkhim. Seydalar Eymer Rıza'nın emri cübü vücûbeye. Vacib Khada selma farz kiriye ve emri yek vücûb. Yek cemaat, yek perçe. وَلَا تَفَرَّقُوا nehi cübü tahrimiye. Cübü hürmete cehâb nakatın. أمر ربنا آيات جديدة درج خدا عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات والمال الوكمان كسر مش هفقد كانوا اختلاف كرنا لبتشتيك أمر خدا آيات خدا وأمر خدا جوارا بوحدته براتية ربك والوكوان نرجع هف ناقة أجل والوكوان بالوان كسر مش هفقد كانوا اختلاف كرنا ويشافه يعني وأولئك لهم عذاب عظيم فلا عز وجل به إيكوج هبقى كيانا وتفريقيك لنا بينهم جوار عذاب كي ترمص لها جبل بها ويأم الحياة أصحابي في خمال نيران من المكان كرما تمام أزياد وزحمة وإشتنجا ديدن لكن تلقى به دعوة في خمال ودعوة خدا نكر حتى الشعب أبو طالب دا سيسر في خمال وأصحابي كان الشعب أبو طالب مشكلة كيسران عمار وداني وانا حارس فيشي نكر تشكيلة دانا وانجوان نكرن أصحابي في خمال ويد برشي دوني الصبر كرن ديار خورن رنگ ديار هشيمونا ديار رزكي وانا خوريت كرن حتى بويها ويجي الهير زدنيا الامتحان الجرسك خدا وامتحان كرن والتفضيل دعوة خدا سب مالك وملكه وجانك وتكناكن رابون هجرت كرن جبين ديني من أولا جار كبال حرشستاني با جار كبال مدينة من أولا ما هجرت كرن تبدا وطني فكرن أقربائي فكرن أصحابيا بينك خزار كيخور بتوني أقربائي فكرن ملكيتا وطني بيتا خدا تجيلا اسمي ورابون هجرت المدينة كرن جبوك الديني خلاص لسي ونشر في خبر معنى الصلاة والسلام وقت الباب مدينة من أولا للمدينة من أولا التمل الجامعة çünkü cami'a cem insana toplar. Cem öyle tabaha saf gelir. O iş kadar secde verir. Peygamber'in bir temeli cami'a abi. Düdü ile nabina ansar o muhacirina da tesisa vahdet biratiye ki her muhacir ki bu birati ansari ki
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nabina ashabiya da beri her şey ve tesisa uhuvveti bıraktığı ki ve ashabiye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam beri harbada her halükarıyla ve dava kadar Peygamber tatbik edilir ve şberbiyeyi muzaffar bu muvaffak bu İro ev Diyarbakır Fetih ve İslam halklarıyla beri ashabiye Peygamber bir memleketi Zeynep bin Sadha'nın mezarı ashabiye Peygamber لذلك بدر الإسلام جمال أخبار وكاري مرا قاني جمال هديك للدنيا خصمان وخباطة أصحابي في خمال قدروا وحدة ويكتاون يا بلكي هي كسرنا قدم حافظة كأمثال جديدين. Bu tür vesilelerle bizim sürekli alimlerin faziletini, talebeliğin faziletini birbirimize anlatmakla bu noktada birbirimizi övmekle bir yere varamayacağımızı düşünüyoruz. Bizim kendi vicdan aynamızda kendi görüntümüzü de artık fark etmemiz gerekiyor. Bakın, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ehli kitap alimlerinin hatalarını, hastalıklarını defaatla zikrediyor ve فَاَعْتَبِرُوا يَا اُلِي الْاَلْبَابِ veyahut da ulil ebsar gibi ifadelerle bunlardan ders almamızı istiyor. Ama bütün bunlara rağmen, bu ilahi ikazlara rağmen ehli kitabın içerisine düşmüş olduğu hataların veyahut da hastalıkların hemen tamamı maalesef bizlere de sirayet etmiştir. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِ haricindeki diğer bütün hastalıklar maalesef bu topluma, bu alimlere de maalesef sirayet etmiştir değerli kardeşlerim. Ve öyle bir hale gelmişiz ki bu tür hastalıkların adeta topluma da sirayet etmemesi noktasında bir mani, bir engel teşkil etme durumunda da değiliz artık. Ve artık insanlar, bu ümmet alimlere bakarak kendilerini hizaya getirme şansına sahip değildirler. Aleyhisselam Allahümme salli alel medeni Nebiyyur risale ceddul haseni usulü hakikatil iman işaratuhu şifa'an eskamil cehale وهدايته نجاة عن غياها بالضلالة تلويحه تبصيرة وتلميحه تذكرة أسرار بلاغته تسر الناظرين ودلائل إعجاز تبهر الباهرين قرآن فارق فصل ختامه تفسير متين وأصرح في روضة نخبة الأفكار ودوحة خلاصة الأخبار أنظار العلماء ورشحهم بنقابة الدراية وغرر الإيقان ودرر الإتقان فامتطوا بمطايا العلوم والحكم والبرهان وسبقوا ميدان الحقيقة واليقين والعرفان فمالوا وجالوا أي ميل وجبلان وشين الجهل عن وجه الخلق أماطوا فأصلحوا لهم رداء الأدب وجبة الحكم وخاطوا فعلموا الجاهل وقوموا المائل وفازوا بالرياسة الكبرى والسيادة الأخرى فلا ريب أنهم ترقوا بميقات الحكم والعلوم واهتدوا بأنوار الشموس ولمعان النجوم فطلعوا أسماء اليقين. شيخ عبد الرحيم غزنوي فاتح فاروق جند الله أحمد قراوي أحمد بار أباناجي والشيخ عبد الرحيم غزنوي بقرن سيداي أبيك إجازة سيداي ملا أنور بقرن إيك سيداي إجازة وبدن براخيرا خشفيا بسكنن سيداي ملا أنور مسعد سانسورقا سيداي ملاخد السيداي كرمكي
Muhammed Yıldız Batman, İbrahim Dayan, Hüseyin Özdemir ve Vanaji Seydai Mele Enver Bigrin. Mula Mahmud Elçi, Abdülsalam Altun, Ammar Kızılçınar, İslam Karaca, Mücahit Ulu, Emin Boğa ve Vanaji İcazahı Seydai Mula Mahmud Elçi Bigrin. ve Seydai Mala Abdullah Darkuli, Hüzeyfe Yalçın, İbrahim Şimşek, İbrahim Esen, Muhammed Kaya, İbrahim ve Seydai Mala Abdullah Darkuli ve Icazahı Bistinin. والقسم اللهم صل على المصطفى نبي الرسالة وبحر الصفا اللهم صل على الخاتمة نبي الرسالة أبو الفاطمة سلام الله تعالى مشخير وبركته علم محروم نكر خدای تعالی مو برای میک اجازه استن موفق بکر خدای تعالی او جهدکی و یقینیکی بدمه و امجی خدات و خدمتی بکر دبر دین خدا دا گلی مسافر قیمت